Murakoze cyane. Amazina nitwa Yagabo Muyobozi Victor. Nifuje kuganira nawe urimo kuntegera aya masaha. Ntabwo nganira ibintu byinshi. Twagiye duhura namwe ndimo nganira ku ijambo ry'Imana. Twagiye duhura ndimo nganira ku bikorwa bijanye no gufasha. Nishimiye uburyo wabyakiriye ubuzima bwawe. Uyu munsi rero nongeye kugaruka, naje kukubwira ibintu bibiri. Ikintu cya mbere naje kukubwira hejuru y'urukundo. Ikindi cya kabiri naje kukubwira hejuru yo gukora, uburyo ugomba gukora. Hari ibikorwa byinshi usanga abantu basuzugura gukora kandi ari iby'ingenzi mu buzima. Igikorwa cya mbere ni igikorwa cy'urukundo cyo gufasha. Ukumva umuntu ngo ningira amafaranga, ngo nzafasha abantu, ngo nzafasha imfubyi, ngo ningira amafaranga. Umuntu ufite imyaka byenda 20, imyaka 30, ukumva ko aravuga mu magambo yiwe n'umumama ngo nagira amafaranga ngo azafasha abakene. Nagize igitekerezo ndi umunyeshuri ndi mu wa gatandatu segondere, ngira igitekerezo cyo gufasha imfubyi n'abapfakazi, kandi naje ndi imfubyi ariko nizeye Yesu ngubu. Yesu niwe data. Ngize igitekerezo tekereza uburyo nshobora gufasha imfubyi n'abapfakazi, ndabibura ko nari mfite agahinda kenshi. Nari agahinda kenshi k'abantu bari gusiga abana b'imfubyi, kandi iyo umuntu afasha rwose abantu bafasha Imana bamurisha, ntabwo ushobora gufasha abantu bose ngo bamare. Hari umuntu umwe cyangwa babiri usanga barenganye. Rero icyo gihe ngize igitekerezo, nta mafaranga nari mfite. Uzi icyo nakoze? Nahise mpuza urubyiruko bagenzi banje, ndabaganiriza, mbabwira umuhamagaro waje muri jewe. Bose barawumva, dutangira gukora ibikorwa bukeya. Tanga 2,000, tanga 1,000, tanga 3. Twahuza noneho tukabona dukoze igikorwa, tukagira aho tugurira ifu, tukagira aho tugurira ayo mavuta, tukagira aho dufasha. Ubu ngubu ndimo mvugana nawe tumaze imyaka 6, tumaje gufasha abantu benshi. Hari abantu benshi bafite icyo bovuga, botangira ubuhamya umuryango mpagarariye bita ku Ivuko Murenge. Rero icyo nshaka kukubwira, tukagire isoni z'utuntu dukeya ufite, uwo dukoresha utwo tuntu dukeya ugafasha abakene. Mpamvu nari mvuze ngo abantu benshi bazavuga ngo ningira amafaranga nibwo nzafasha abakene. Bibiliya ivuga ngo ugomba gukiranuka muri duke, Imana ikaguheza byinshi. Niba uyu munsi ufite umuhamagaro nawe urakura. Nimba uza wiyumvamo gufasha imfubyi n'abapfakazi, nimba uza wumva ufite uwo muhamagaro, tutegereze ngo uzogere muri Amerika. Tangira kubikora uri muri Afurika, kuko umuhamagaro urakura. Uko uzogenda ukuza niko uzogenda ubona bagufata amaboko. Uyu munsi ndizera ko abantu benshi bazadushigikira, ndizera yuko abantu benshi bazadufata amaboko, ndizera yuko abantu bari hirya no hino muri Amerika, Australia, Canada, woshobora